ne kanong hakane ka laifusan krur duna. Mr. Chairman sir, kublai shibun I member lak hamsyai ke jingkeli ia mentahi tang syukut ke MP election ngin mang syah ia kani ke mengilayok sanction. Mr. Chairman sir, dengan pulih ke guidelines nomor ba Yuan Pai biam sini ke yang hadian bun senam. Dia kapot jongi tingim jiyo kon kene ki assistance na Government of India habang pulih habang ngap ke jing pulih Deputy CM wang community assets. Dia menen ngidang keren siapang ban pene ki klau ki batap ki lau adong kumda terter. Isi am yong ba subject to availability of fund. Tengah try mata fund is available hato ke isi kan perkhatne ban penang pisa na ban taban penne ki klau ke batap ya ki jong ki community nomor ngasotho bo piong community assets ngai bagi klau ki batap ru ki dei ki community assets tengah kerpat ya ki isi banda balong ban pek bahaba penbha kita kan ya ilang na benta kita ban penne kemariang ru. Mr. Chairman sir, hawat nak kalian ke isi kan yok ban pek benia ini kekam hakabede bat kajing penjerngam iki jaka kilum ki klau ki betap kam tamru ya ka aset jongka council bat nak kalian ke isi kan yok ban perkhat sani kini kekam ban yok ru ban mang kerpang nak kamta kajing penbaha habede bat ki jingthung dieng bat kumta terter sani kini kekam ban yok lempang badan buram nakalian jong ang kwa mentik yo jing tip mau deputy CM la kadem MK mang pisah bede bat bantai ki market complex ke badan po jong kanika kasil autonomous district council jungi ya mentahi desi ki council market ki bangidan ketika yo berni ke yo light lengkot bat ke yo nong stone te kata ngimpat dan desi ka jing temu haduk mentah nak mentah kita ki yo light tangki ni ki belak dan lupa ki long light teli so na kwa ban yo jing shai company halor kanika phang nomor ba ha kini kisnam beladap hang thie po makurat keladon ke jing wanbu monongrin ya ka market complex but keladon ko jing assign MOU bat ka district council dan aktif saya kata but nak kalian junga ko bantip ba balai hadik mentah kanika building ka tempat yang kemud kanika yo kampat don hato de nak ada jindom pisane nak ikadam. Mr. Chairman sir, ia ka supplementary question bela wanra di MDC nama kurwat. Saya katakan kami ada baka subject jongka market. Teka ika information kebangadan hagabede baka finance, ke ika main direct question ngala persyang ban ai. Jadi ia kata required notice. Chairman sir, masuban panjing Shailam now Deputy CM. Halo kani kapang hatu ya kani kapisa ka balayo menta pin kamang kambun na ka benta ka MDC scheme ne pin mang kambun na menta ka council asset. Mr. Chairman sir, I play member na po nong stone. Kau kata kaji keli kebadan kam. Inre ya mentapat desi kanempat long ingi ke isi ban penpau syabak bangimang nama bakadang terekam ka model code of conduct. Mr. Chairman sir, syukwa ban keliyai member in charge ba iong ba kane ka amaun laipo sal krur praponyo hajar praponyo lak kandai pusan hajar kila pelaj ka government te ka basa kin pelaj hadian ke MP election te ngakwa jing shai na I member ba habang sarkar kami kala ada pelaj ya bro kane ka pisah hatu ka state government kan siu baka interest ya council ya tu ka pisah banwan bangsa ne kumno Kat kum ka guidelines ka long kumta ada kimla ban release hapo khat sansingi isi ka state government ban siu bat ke interest.
Chairman Madam Buram, nashkua bantip kam detail senjat baga tak interest kadai kat 0%. Ngam don ka information ani wasung Mr. Chairman sir, naku awan di wajib saya ni GTCM apa finance ba hon kadai ka isang iyo ani ka kadai ka gran ba betul ya ka partner ka naik Terus ko awan di wajib saya ni member ba nai GTCM malor kani special asan gran jong kasan khandriu badu khanyu khatra layu lut ne ka kadang sa government jong snam you ke jong kasan khandriu bad jong khanyu khatra ke jong kasan khandriu bad jong Mr. Chairman sir, saya sin ai kublai member. Akabide baka special assistant kabangiyo naka 14 Finance Commission house nam nakam ta usnam aja khatsan khanrio kabalong baro shispa laipulai klur khat arlang baro kaningi layo bat kumbalong menta naka baro ka amount bala poi po council kabasa menta hakaba dang proses iki bill bat iki dan ki kam ki barang ya chakmat kamut laipo nyok klur nyolak laipo prahajar Mr. Chairman sir, nasyukwa aban bu ka suggestion ya ka isi namar bahot ka ya ka school kam day show manta ban pay ka this council hindai ni bobon ni wan mi khmat aki sinong nong kendong ka ba ki school kim padap biang ha tikidon ki riushimet ki kenhon niam baper ki bala sengi ki school da ka ba ki syukur shan hi da ka jingmi na ka school lani na ki kenhon niam kenhon balang tengah syukwa ban bu hang ni halor ka ni ka special grant bangiyo ka isi kan perkhat kendiat menyerap ban kershan lem ya ki school hagi constituency jongi ki MDC baper namar ba wat kum hamalim chungi ka bomda jengai thana sorshilong ki don ki school bopli ki bla syukurshan hi de ki balang ka jingsiu ke berit te ban pen shlur ban kan tiu ya ka pule dang le tengah syukwa ya ka isi bakan bu lem kene ka jing perkhat ba kendiat ban pen mang lem namanta ban kershan ya ki school bangin kentiu ya ka pule dangle ha ka jela jungi khamtam ha kari khasi jungi namar ba ngidon kawai ka nam ja buram ba hadu menta ka jingpep school shitengpor haboro kawai kari ka jubor tam hapo ka jela jungi per kapita ngamut bano mo tenga snow kum ki nong mi khmat ki bron ka jingket khle nga snow ba ngi hap shim lam ni ka ne ka bantaru ban kan tiaw ya ka pule dangle ba ngin pet ba ka jing pep school shiteng por kan yu tengah shubo kata ka suggestion lada ka guideline ka sha ba ngin yarap ngin kershan lem ya ki school haki constituency jungi Mr. Chairman sir, aku boleh seisian ye member nang tena po MDC na melim bala airu ringkat ki jing ajing mut kalong ka jing shisha nam ta ki school ngi don kam hiru ban kentiu te ye ki MDC ka bangin samang hadin ye ka scheme kanam don ka jing khang kat kum kani guideline sebagian yarap shi ki school Mr. Chairman sir, nasyukwa ban rabeng ye ka supplement ka jonga halor kani ka shispa lai pulai kro bat ka bana kaliang ga jong I deputy singang yang bakadang sa kapisa sa lai punyo ko nyo lak prajar tengah ko aban tip hangi ba kani kapisa la dat ban utilize lut ne kadang sa ne kunno kani kade ba la deb lut henry ka ba long pending ka datang nam taban siu ki bills kini kita ki contractor kiwe kani ka kentup ru ya kituki bills jongki individuals MDC
respective NBC number 4 ki constituency ki ban patla si ki brio jong ki ban submit ikibil Kami pay agwi ka jungkali nomor arpo ia ben charge sebaban puli ka jubab. Mr. Chairman, sir. Kubli Shibun yai member ibala Wandra ya kanika question. Te ka jubab kabala tebel habro ki member kalong no sir. Chairman Badan Buram, Gawan Naga 17 Lam Maki District Council Constituency, Henry Kidang Kemba Kabishnong Hakane Constituency juga ba Kidang Dipentang Haga Lab Kaliang, but ngai ba Nakaliang ke Council Kempajudan Kajerap Ikini Kinong Lab Abadan Hanu Wajing kadang keporu baki nongdap juni ki ba konstitusi jonga ki apsui no ikimar jingtung jongki shakilingkha ki jaka jongki namar ba ading sanyon palat kador hakim middleman hakini ki baraya kador dan lain nga tepat ko mencukuli hingga yakni council mai keladan nem kajing temu kuno banyarap ne berkenti yaki Mr. Chairman, sir. Kubli Shibun nakabenta kataka jingkali. Tengah jubab agak por kalong katkum ka establishment, management and control of market regulation kat kandai spa nyo po kandai as amended 2005 kamdan kanu ka provision kaba lasya ya ka easy nakabenta ban pensyongdor Laniban control ya ka price jongki agricultural products. Cuma Badan Buram. Ada nashkwa ban kulturu ya ka isi ba hakani ki jingja ba mita ba lab. Na iba bada ka council ka susngap bakamle ya kani ka jingsa nyon na ka jingut jingdam jingki ki nonglem na ka por sa ka por na digi po menchpa te kin sadu jingkan ban ya ka council. Mr. Chairman, sir. Kabidai bat kani ka jingmut nakaliang jongi member Badan Buram. Te nakaliang jong ka isi kan satip op ya kani nakabenta ban page nakabenta ka jingbut ka jingbiang jongki nongrep ki jongi kabidai bat ki yubi hat. Mr. Chairman, sir. Kejubab nakskwa man suplemen kanian ia kejeng keli kejong i para MDC nalai krat kejubab kalong no dan M ti kejeng kwa kejonga kalong nakaliang kejonga kwa ban keli hoi la dan nakaliang jongka district council kejongi ngimla ban control i ka price kat kum kejeng itu kejong EM in charge te ki aipat ki wei kilat nakwa man kali no executive member in charge ki aipat ki wei kilat ki ba nakaliang jongka district council ka jongi kala shim hakini ki snam ki baladab nakabenta ban kentiu yiki mo ki marep ki jongi hayo wahan ke baki nong rep ki jongi ki wanra kata gede ki jokli To Mr. Chairman, sir. Hakabidai berkata ka jingkali nakaliang jongi wipat para member Badan Buram nakaliang jong ka council hi namar kadang budbud kat kum kani ka establishment management and control of markets regulation kat kandai spa nyu pukandai kum pangalaong la modify bat la aman hu arhajarsan te kampat dan kanu ka ba la shim ban perkhat nakabenta kini ki por ki beladat te kanu ka isi ka pementakan satik op kum pangala jubab Lampang dan Buram aku aban suplemen diat ekonika jingkeli belawan ra dari para members ya
kani ka jinglum ya ka bai musur haman ki yo la kalong hayu du lani segini gini yo la nagaliang jong ka district council ka judan na em ka jingptha lani la kini ki ba peniat ye ki yo ki lum ye kini ki bai musur ya kini ki marep jong kinong kendong ki jongi kat kum ka baki ki mon ne de da ka babu da ka district council ya ka dor jo ka bai musur ka baki lum haman ki yo katang aku abentip na kaliang i ia in charge ya ka market Kabidai bat kata ka jingkeli ni wepat i para member haka jingbu dor na ka benta ban lum ki ba musur na ki marrep haki yu ki hat ki ba dei jong ka district council bat ki ba dei ru ki yu ki hat bala penyai de ki hima bala approve na ka jong ka district council te ki judan hi ki jingbu dor na ka benta jongki kat kum ka agreement ka baki Yesoy na kaliang ki lisi. Mr. Chairman, sir, halor ka jing jubab jong UEM in charge market ka pau ba kamdan kano ba ka dis council kala apan bu ya ki dor marrep maria kat kum ka jubab jong UEM. Hato ka dis council UEM utip nem ba hapo yudo hayode lang habaki nong rep ki lek bandra ki marep jong ki bande gitu ki nong khai ki lot lupa 1 kilo 10 kilo ya karo ne ya katu gaborni kabaki tap ya ki marep mariang jong ki kabidai bat kata ka jingguli nai member badan buram jogi na kaliang jong ka isi kan sepet ya kabidai bat kani haba kawan ka ta ka jing ujor na kaliang jong ki nongrap. Mr. Chairman, sir, kani kalaya bon snem te nasko ba ki nongrap jongi ki treshiton da poi hang to khamtam lada kira ya kini ki marrap ki batang salpo sanpo kilo ki basongdor salpo sanpo tengka lada ki shaot na 1 kilo kemut ka bayanang lado Mr. Chairman, sir bopli ki rep ki treshiton da ka to ki besai ki khon ki ti ya ka yeng ka sem ndai ki tang shupoi hapo yodelan shu shaot be 1 kilo 10 kilo tengah kerpat ya UEM market basoba wanum shim sting ya kani namar ba pinpek gidai kini ki kenhon jong ki imlang salang jongi ki ba 1 kilo 10 kilo bat ngela banong prapo na ka shispa ki nong shong shnong jong kari khasi jentia jongi gidai ki nongrap na snow bang hap shim khia ya kani ba kita ki prapo na ka shispa ki nong shong shnong kin yo lem ka jingada kin snow bang ni don mangi ki nong me khamat ki ba sotho ya ka jinge jongki ki ban petlam me ka jinge jongki kani kalaja bon daki posnam menta ka ba shule shusha khate be 1 kilo 10 kilo dong bele fisha khate karo kaberni ka bom sola long ba ka we karo kan sangdor akan khia do 10 kilo tengah terpat ya UEM market ba soba shimkhia kane ban pet ban ya keren lem ba usemelem bat ka legal metrology department jong ka sarkar jala ban pe bakum kini kinum jashu bakinong rap jongi kinum sha khnyot ben hakita ki nong khai ne ki middleman ne ki bangila banong ka ktin kham kor dak ta ki dalal mo te pinda pe kinong rap jongi terkhong rod pin pe ki dalal pat stembat rendang stembat kti stembat simpria stembat barok na dong shoda tengah terpat ya UEM bat ikene ke council soba shim khai kane nomor ka ne ke de chingcha kabla bon snam Mr. Chairman, sir. Mr. Chairman, sir, kublai shibun ya kata ka chinga jumut na kaliang jongi member badan buram na kani ka isi ka bathmai manta kan sa shim khia ka bide Mr. Chairman, sir, ako abangan tip na UEM in charge jong ka market habere khamtam bat ka baki ai list ban ikiti kino krang musur ba ai wai hapo yodo kumbaila
jubab mene ba ai halor ka agreement tinga ko abantip ba kata ka agreement ka de halor let's say ka ba shisnam ne arsnam ne laisnam bat kamya ki shim ne kata ka bakia wai Mr. Mansur, kublai shibun nak benta kata ke jingkeli, kat kum ka regulation, kalong ba sisnam badai pan aiwai, ten rai ke bedai ke jingtek benia ke bedai begini, required notice ma. Mr. Chairman, ko ami ba sa hisin pa dia in charge, namar bang so tu ba ka approval, ka ba pin list ya hangte ya boyodo. Kahabanya limba na po ka market department jong ka council ti hindi banang man sulese banang man sa hapit hindi haba kumikini de ban simkia banang ni sakma bro ka ba yen man charge simkia kani but ando banang lese ha po ka yen barbar banang ba nin sapet to kublai shibun kumbala jumut nagaliang jong ipramember nagaliang jong ka department kan sa simkia ke bedai. Mr. Simmons, lampang dan bulan hagani por kini gamar kejingtai kalong kaman kabakia bat kabak tak sisa ya kejing jong ki padba kanurin jong district council kalong banyi dolida ya kendo ya songkai songman kariti kedustur bakat kai ke pateng. Mr. Chairman sir, but nakwa part i member la 7 long specific ngan sekali hadir ni kata dihaba ni lalong kami question awak ni lalong merau ha kami ke yo dahan nginde syu di kendran dangla ni ni sekmat ba ke council lem ba ke i mi beri insat ya trip ban pun kelamo ya kami rejinge baki dong rep kin like na kami rejinge. Mr. Mansur, sachisen pada kena kepor na jubab ba insa simkia nak kalian ka department. Mr. Chairman sir, nasuban panji shailem khendiat na un ba charge ka market. Menai lakran kat kum ka rules ilong ba kamdan bentai ka ba dei ya kidor apo yo. Rai sa sipang ba dei lakran biang ba yong ba ka ba musur hantai ba dei kaya dan bentah. Tengah melawan su kan sutu lada bepia dan bentah ka wei ba phim dan bentah ka wei. Te hatu ka district council kam laman benda tu kelar lem ya ka jing jong kita ki pagba nawat ki jongi subaban penshailam ya kani. Mr. Mansur, agak beda berkata, kat kum ka ni ka regulation kat kendai sepak menyapu kendai kumbang ala pensyai meni, bat kat kum ka ananan jong ka arhajar sam, te nagaliang jong ka department hi kumba kejule kalong nah ka beda na ka tentaban ailis, ya ki yogi hat kajudan ka agreement, bat kumjuru ha kaju kapor laju dan rubat kejing pensyongdor nak benta kumnu banlis ten raya kedidai bat kata kejing pensyongdor nak benta ki marrep maryang kumbala wanra ya kenika question nak kenika por kalong ba kamdan ke provision ban le kunta Chairman sir, sutana khendia de ta lupiong pi henry ni klebong ya ta kajing control na ka district council kamla ban le yang tei ban yamin market bom le yang tei ban control ya ka price tengah try kam dei ka rukom ta henry ko kwa ban cho jing tep kolong hato lada shanyon beng ka district council ka don am ka kamram jong ka ban le hang tei ban pek lam na ka benta ka jing bah jong no rep Juga mengakhniat Mr. Syamasa hagawidi bat kajing buudor ki mar ki mata ki marep ki mariang jing te po yodu ye gini ngala jiwan ra ye ki motion bagi resolution bafher giba labun ba ndu gi por bagi snam ki dalek no te ye gini ki motion bagi resolution na kan mau ba iba alam rudei we ba alam bla ba wan ra to por bu support price of han ye ro por te nakaliang junga ngas mau persya ba to por ba omde teng pan regi de bu ya bro khoi ki marep ki mariang te kamram ku jungi ni ra e kanega resolution ni po jo ka house
ngi og si government ba la gumno ginong rep jungi gede ban yo ya ka gede ban don ya ka minimum support price te hendre ha gede pat ha gede pat bat ka jing o palat yati jing ot palat yati marep mariam te ya po yo ya ka bagi nong rep ki wan rang tu hagi isi ki dadap na kenal ko por ba arden ru ngilaong be ki marep ki ba po san pho ke lu nginde ban ot ye lai stang ki tu ki besan ning jong ka san pho ke lu te henrei ka tu ka jing ya pende ka tu ka por klasu ka trikam tang ka tu ka ne por namar ba khundun ki jing budin ka ba thikna te henrei mentang asnau ba nakaliang ka ni isi ki thma ki jungi hadin ki lawan ra se jitip juga ying ngin persang ba eksamin budin ki ni ki ege bro nang ba kinong rep ku yo aban im suk kata karep orang ke jongki kan bakin yo anong bakin im ke nyaka jinga anti ke jongki kumbinong rep mo kublai sibon sama sa Mr. Chairman sir kat kum kajing batai ba kajing jubab kajing yen in charge market haban list ya ni giban kram musuh ang te payodo kara don kat kum ka agreement te ndai intip pada ya kador tekat ko kajing jangan marka ni kamat kanong shisha ke ba kata shisha ki mangrap ki baple namar ba ladamta kilis ya takador ka bale se ta lisi banam ba haban se kador ka bahe te ha kajing ka jangate kade kan ka bauru un hap kriat kala pada ki mangrap te nakaleng ka jangan ngako abantip nakaleng ka jong yen in charge ke ka bin le ni shakhat namar ngasul ho dala jan banai wai yang mo hadian ni lai poi tarik jo march te nagalian ko jong kata bikin lepet bahaya kata ka agreement bar khamtam habe dei bar kata ka jingsil naman lada haban sil ka bahaya hangi pat kinsha kinyot kinongrep Mr. Mansur aga bidai berkata nagaliang jong ka department nagaliang jong isi ngin sa shimsir yasma sir menerap lagi ni ka jungkli bala warak da ba FJ la kadong para membar jungka ye nak leng jonga nomor mene abang aklis pangka market complex sang thi po makurat ibode deputy CM in charge ka finance umla ban jubab wang adon kam ya notice nangau dukhot jungka ye re yam jonga ni ka in charge ka market udi maktib khamha na baba ngathai mun kamshu ya ka ko notice mar udi bentip iki pendigok selaki kam di banang le batu banang sale bat kham mutan ko ban kli ka ni por you in charge menola ya sanya ka MOU ba ka MOU ba ka sankur hang thi po makurat ka try ba kniya ka yo but menola lady foundation stone of order kalau outside por di agar papi membar kendiat ban fokus tang hiduri berka jingli kebayri ke nomor arpo kebayri ke sepang ke jingli berka dor ha to sa kami mau beli nak ko ban kli kata mau beli ladat ban buyo memorum ladat sanya ka memorandum of understanding banalo kata nak suka ban kli hakani ko Pabalik ketika yo kat kamian show ada mentah kenapa sedang ke building nomor bakami yang ke market ke kami kalan juga yo kami ada ke market building kami juga ada bad ke door jongki market ngai situ hantam dia tak mengapa ba kalau kita kami dua kami tembak ngatarai aku kat salah tinggal Mr. Chairman sir na sukumen ke jubab jong CM ba yong la bu ki resolution menchua pan pet ba kinong rep ki bade ya kamar ki bakit ya kamar shayo hapo 10 kilo num shakrong bai musur te haba kumta manol pat bandan hangtai ban pet ba kita ki bakit hapo 10 kilo kim shakrong tengabut menchua jumut ba ya WM market game market beron buram balik se lada pila ban bu no ikenja office angam angai office mandon ki staff hantai markadon ka yeng ka thanat jong simlem ngila ban bu no hantai balada ki nongrep ki kendo jinge
kila ban lek complain hang tu ndai nadu nang tai kin wan mare sene ka ki ban bu tu ko marrap hai tengah sulong tang ka ajumot namar bala de kidon ka dis council company bangi don I jaka ba pinle ujot ban pet ba kinom sha le benga shua I jumot namar nga sutanat ka jing jubab no cm ba hapo 100 kilo umdai ban krong bai musur tengah shua ban ai jumot iwe market la da ka balong ban apoina iwe armut staff hang tipo yo bada bana pentip peda la dodon keno keno ke jinge ke bopia kendo kidon ki nong trai jong dis council ban pet ya kata Chaman Madan Buram, Kublesibun na kabantay kata ka jing ajimut, te na kaliang jong ka isi kan sepet ya kabitay par kani. Okay, semua bantuan hari pada jingkli. Mas promoter itu memang bakal di question awas. Kalau pada pay bahang, labun ki landi statement. Perasaan pemikot, baru lain-lain kali jingkli. Asyik perapa di yang nyatiru ada juga bantu jingkli. Natraya share lang para member itu, agar pisim lain-lain ini sepuluh alam lain kali ki jingkli. Kenapa bakal violate dengan rules? Pak, yang pihak itu pada jingkli, katakanlah jingkli member R2R. Nagarpad ya Deputy CM dan Subhaban Puri Kejubab. Mr. Chairman, sir, I could play Kerpang namtai MDC nang tinapo Mokerwat, Bakana Soshang. Labu ini jingkli, will the executive member in charge be pleased to state the present status of the Khasi Hills Autonomous District, Constitution of Subordinate Council of Traditional Chief and Headman Rule 2018. Kejubab kaladon hang tu sa, the rule is pending assent of the governor. Cuman sir, nakalian lejunga ngaskuat ban tip khamba shushu ba ngait skambat ka yeng berkoi kwa bertip ba kei ke jingtmu kei ki kamudi belle habide bat kadika subordinate council jongki traditional chief bat ki headman rules araja khatra kabide bat kadika banta. Mr. Chairman, sir, I could play member bla I ke supplementary question. Hakabide but kanika bill on sheer to linkot. La place ye kanika bill the Khasi Hills Autonomous District Council Constitution Subordinate Council of Traditional Chiefs and Headman Rules Arja Khatra. Haka apusan tarik Oktober Arja Khatra. Balapas da kanika yeng haka arpun riu tarik Oktober Arja Khatra. But minta dangsa ekajing menjur jong governor lat kejela but kajing tumuhi jong kanika bill kalong ngan shupuli ka preamble whereas it has become expedient to give due recognition to the existing vibrant traditional institution and their well established social custom which have been the fundamental structure in the administration and governance of the Khasi Hills since time immemorial. Kajing tumuhi kalong bonra ikanika bill kalong ba en penyateli lang lani en pen long kawe ya kikli nong sensyar bangindan da ka ongno komersian kusa ka senjuk jong kikli nong sensyar namar ya kanika bill la shim na kanika nongrim jongka 6 schedule haka section kaba R subsection kaba nyo kaba ibor ya ka district council the district council of the regional council may after its first constitution may make rules with the approval of the governor they halor kanika nongrim bala wanra ekanika bill khnang ban yo ban ya penteli yakini ki chief lani ki khle nong sanshar na du ki sim ki lingdo ki menteri ki sordar bat ki rang washnong bat kumta ter bandan ka platform ka babiang le se namta kanunu ka jingtmu ha ka bede ka issue jong ka jat benrio khnang ba lingba kani ka platform kinla ban wan ban ajing mut shaga district council kata ka diga jubab sa bede kani ka jingkeli. Sir, nakalian ngajunga kuaban yo jing sha shushu ba kay kadaw ba kasakut ang tepo
na po yung governor kaya kan ka bills lan ka rules but hatu deputy CM dolam ke kebantaban budde ni kan di perbantip mabalay ka sakut angte. Mr. Chairman sir, ngakwa ban pensro hani ka yen ba nakaliang kani ka isi ka bamenta kan yai budde ni kini kibil ki badang sudah pas news nam ke beladat bat ru kumju ban budde wat ikitu kibil ki ba khamen chua te hakabide bat kajing sateng hangtai ka shulong tang na iwe i daw kalong ba nagaliang ka office jong governor secretariat kapan ya ka views na ka DCA department kumbalong menta ka status. Mr. Chairman sir, dengan pek ya ke jubab jong Deputy CM dan Buram, kedai tang ke rule, atau ke rule dan kam mendapat show governor, kemut ke act lah lepas, dia dan kam mendapat ke rule, ngasau ke rule, tang ke isi ke bahkan munjur kelabian, kena kam dah ke act, dengan scope lah, belai ya ke rules, habdas pak siapa governor. So nama bakadi ki niwan ra hakadur jong ka bill but kawairu katkum ka provision jong ka 6 schedule haka section ka baar kala kadur syai ba what iki rules habban yo jimenjur na governor. Mr. Chairman sir, toh ngam dah tibah ndai katkum kerukom show governor de ban pak tang abai dei bat ki act lani ki ai. Itu lada kata ka guideline ka syak kumta di nakaliang ke isi ke ibo pile apat ban pej bakine bau governor unai sen hato ladonem nakaliang ke isi ban perkhat bani kendu na governor bau un penkloi lane bau un pak na sya council lada don kanu ka jing pensyai bu kwa ban tip ne ndai ban chu snap namat ban chu sakut pat kumtu ki kam jong council kinum la bani bet. Mr. Chairman sir, aku boleh sesin pat MDC na po meliam balawan ra ika jingkeli badu kumju ika jing ajing mun. Na kalian ni jong ke isi hi kan yo ban shimkhya ya kini kakam da ka ba tang shudap ka MP election se ngin sadan ka delegation da ka long ka state government dan ni show governor. Mr. Chairman sir, nak kau berdua jing saya ni di TCM. Amarba akisi beladap kadang ka bil bela pas ni ka yin kabi orang kata ka FK TD ka Federation of Khasi Traditional Darbar ti ko abon barba hang di pantang lai blasna ka rule ti ko abon objective nai DCM ka kai ka status ni position jadi ka bil kepala pas ni ke yen Hakabai dei ba kai member kadang ni ka bil bela pas ka Federation of Khasi Traditional Darbar. Sir Chairman sir kata na dan kam notice ni member Traditional Darbar. Tadi pun ibat hakawai ka item. Kata kalau ngaji dia ibat emotion but resolution. Ini simsho ka we commission. Harus ka building bylaws. Bala move day ba, giban sa move day ba elbla. Now I request Mr. Lamprangban to please move the motion. Mr. Chairman sir, I beg to move that this House do now discuss the building bylaws of the Council operational within the scheduled area. Please initiate. Mr. Chairman sir, aku boleh ka suki jupi bila saya ngaban warani musa dan ni kajiem. Nomor kadang ni kajiem lah atau diteliki senembat labuan bur sen jiwa keren yang ni ka building bylaw. Kamta meni kalau kata bahaya ki
beliau jongi basonga ke bahap sabar juga municipal ni ka schedule area. Bad nakapor ni apa jilam jopi ngalai delegation sa government but miso bagayo jikamen ba on pelat no ya kini dibentar bahwa apa uput usaha juga oten bas council nakadika building bylaw ya ho ket kum ka jinga budien magajing semje junki briuk jongi najing pedekam jika ni muda alur ka kaniga town and country planning juga 1953 kadiga adoption order hadian kami nakadiga adoption order kami dika wega notification dika akba hak halai dari Januari kaknas pak pandai keba laung ba kaniga bylaws country kam habaro kibenta juga jela Meghalaya kani kala kajing penni ni ka building bylaws kala kata sisa ki khamtam ki baduk basuk namar ba habimut ban sna yi ki hab banda register ya jaka kawang yatip ba ban register jaka omdei ban una register baca ko council ni hab register ko DC office ka buat ma ka bai siu kani ka longa kawai nak ki balakta ba ki bri jogi banlo ta ki hab aswa ban china ki hab ban chim yani ka building permission nak ki engineer juga muda nangta susu anda ki ladap ban china ki hab ban chim ni ka occupancy certificate nak muda kelak tak baik ki riba cucu merba nasi bagi dalam ke yang joki ki kuat bantu penba ane basna tena ha bantu permission kani kalau orang ajini apa tebang meneh po jilam cuma ya lecha kesukaan nak por sakpor berkeba supmen galong ba hapo jilam jopi hapo namu chepsen po kesukaan di layo ka asran ba lakunya nu hashtagku benar bar aja khatra ke government kan ai ke jimtha ban pelat nu ya kini ki jaka beri sebar municipal nakanika building bylaw tenrei hatu por syagila dokumen mai lelang ban balaram gajing ong chief sa badumburam bayang mentangin ai ke interim order nomor ke jing siap pendik kini kinu kelasna ke ying tang badring umum yo badring lak yo tiban kina ke order saka MECL bat saka PHE ban katba empala ban sina ni ban ai ke bos sel ya ni ka umum ban batha her komisna ying te on pla choi ki te hot ngaru da jisuk ben la su yom sim lo ta ka interim order bispor ten re hadu menta ni padio eka ten re ba lengo kalong ba ila yi to ka notification buan ga government ke ba hasri u benai baar stik Februari arjar kar kandai ke bana peni ba ke building bylaw juga mudah country kam handika jela ke jung kam tam au put usam juga kasil satanwas desi council te tang kita jaka bahap ta scheme areas but kita census tahu kan penia nalian ka mudah te ni bahap sabar juga ini nalian juga council ke ba peningok kalong ba ngapari jing sai pa bagi pagi tak notification ke bawang ba kita kisnong ke bahap anika scheme areas but
Kalba sapun kendet kalong ba. Ya ki kani building by law jogo muda. Marni dawa ba laknu kadai ka council kadai bandon la jon ka kawing ban pet perman ba badal la jon ka by laws hoy mun sha ko jo pi Mr. Chairman sir bilang siap gelar building by laws ni akala dulu bala ora dia jebut bandang phone kita on komiti sebentar ter di hari muka pagi kita ni kaba pengedet tolong ya ni ka notification box mana kaba istri ku Februari ajar kendai ba country comeback kini building by law juga sarkar jela kata juga muda habang ipek lai ba ada council kalong tang ko UAE department ni isok agency markani muda ni agency juga sarkar jela ban pentekam ini ki building by law kat mujibha juga jadi namso yahap markani ka deka autonomous body kadi bedolo jong ki yan ki by laws ki jongka yesushu kaba penkenet kalong balada kada sosial ka pentekam sabar jong kani ki pur sam jong municipal bakani ki skiberes kamu shadow ki snow na kadong jomiru laban pentekam de bylaws ba ki break masa sino kadong perbe ya ban sim ka permission alam ba ada sosial ban kat kun ban penbiar taki jurukam kat kun ka norms juga beli bylaw juga mudah te kami kala wara sisa ka ke bakyong ngejing krong khajna beli jomi juga mudah tidak kalong siya punta kat sepen bitar ki biyo jomi ba roseta nyon yedan ki kendo siap ade mata kadwan ni ka beli bylaw juga mudah ke kunta kasulkia ba yo ban kene ni por Mr. Chairman sir ba aso banso ba nomor ba lada kani ka government ai ni notification hatu kala pasne muka ordinance juga government ba wing no soya tika adoption order ke ba la permi ini ka order ke juga sebatnas pa propundai tidak ada kampung kata dari kumno ba kan pak ini kan notification juga council berpetikam yang dika building by law ka non juga mudah tinggal ko aban banah ni ba no makuntayin na katugi isi ba kan thang pilat kinti ban pelat lagi ni ki je ba ki bioji ki dia kedu tinggal ada hatu ka council halo ni ga gyo ayin ka jio ni ka notification kala sang petikam ni em kala don ni em ki engineer la ka jong but ki kriteria ki bentar ki ba ki biu jongi dara katekam sisa kia ban sim jingbet baki ni obate ya ki yeng joki bakom ta ter nani berperba tinga tong ba la dolong bala ba council ka liston ban num peden ya ni bat bakan thau kla ki ban plak bet yang dika jate sakum diki an juga mudah nomor kumalong mensuang ya ki barang ba akidon ki bagat kumbalong konten area apa konten ka kidang ajong ka building bylaw joki pitekan tang pot sam juga konten tingi kuaro kumbalong ani ka jelaju kilometer itu ki normal area nomor hawat ki ya phagi don ki chagi administrative area ki ba peta municipal te kajing dawa kalong ba ya komputer online ni ka bylaw joka buda tendai ni dang yakhi binaya bodian balak ni komputer rai mata wan penban ba hapan kami ka building bylaw jumuda hawe ka hapok we juga schedule dia hawe ki jaka juga hasil autonomous district telaka discontrol kira kalong kumni Mr. Chairman so ka karwa je skadai mo mane mo tinggal kerpat ya ka isi ba tercipkia ban thau tilak liti ban plak ya ka ya nak ni jinge juga bio jungi ban saban kia betak ba haban penbiang ini maklum beduk ini ipsa berat joki nada ni penbiang ini juga kami berkat kembali tak ka balo jumuda lesi kira ban dua kedua show ban snai lagi yeki sem joki itai long juga pa jua ani por
Chairman sir. Semua bagi member kami minta ni commission nasi kau berhenti min aipor Arab hominin nak kami tahu buat ban nak kami tahu buat kita participate min aipor khasan minit kenapa bagi para member kami minta tuh Mr. Chairman sir, nak kalian kejong ro, na kesana ni ke motion kebalawan ra ada imam badan buram, na po mangam, sorry mau pang dengan, tidak cobangan ya cekman, Mr. Chairman sir, nak akan dia akan dibendon ke bapin correction bang nangi in future mo. Hangni hagani ke resolution mo kebanda di bak Cabinet so shang kani kendiat mo kani ba the house do hereby resolve to urge upon the state government to strengthen the demand of the Khasi language be included in the 8th schedule nde ban ed magani ke verb the 8th schedule happen in future so bah khampet beniam ha markam de banang 8th schedule dia to Mr. Chairman nakaliang ka jongaru kesana ini ke motion ke long kawai ke motion ke ba kamat ke ba desi ke ba kari kasi jongi ke pai kamat di hoi nila banan ba desi ban kemen ba ke government ke IT syarikat district council ba min penat kita ki bangun kita ki building bylaws ya kamu bang pen ya ada ke council dia mereka kunka notification pan hangni kumbala kerende i mover tikani ka pausha hi ba ka government hi ha ka notification hi ka kwa hi ba da kemuda building bylaws da ka KHDC building bylaws ti hangni kan lang kum kajo ha ka jing pe ka changa namar balai ba kita ba hi kin mat hi ka jinge namar ki hab hi bakin shin ya ki occupancy certificate te kami kan poi hajo te hindai pat na kalian ka jungi haba nilai kwa e kani ngide ba kampen suk e ki ba kampen suk e ki ba kampen gitu ki ba dunga ha kayo ka kon namar haba phinyo e ka permission ka mo ben haban sio long ka e ka dor ka fi ka be te ndai jing shisha na ka council pat ni ade ben pek bnya ba kunno ban is ya ka problem kham tam mo yikini ki ba duna ha kayo ka kon te nakalian ka jongaru ngasoban benrap hangi ba ngidi ban pe bhai kani ande ban ma chukamen tang balayo ban bat halari te namar jishang ngidi ban ya be hi da ka KHDC bylaws bakan kham galang suited bhai ya ki locals ki jongi te bat kawai ru ngai hangi ba kami ka building ba kani ka ayu bylaws ka jongiru kala ya aspect ka ka amendment mo kala amendment bylaws ka barang sila implement na kani barang shu ayu te kani pada ruhi kadi ka banya ringkat pada bat town committee haga jiso jonga so ba kani kalong ka bu jingi asisha banong ban hab banya ding ba ka town committee ro kani kalong jing ka bu jingi namar ba kami telingi dan ki ke town committee tang kumbangyo teli hasilong lelengin dan town committee kami harus town committee kadi hanam po te baki pa ba jang nangi na po silong banang banlit solution po ro kalong sa kiki kabay ado kata-kata te ndai ladai banang ba nya da kabay karukom amde banang lingba ke town committees te namar ngakan mau bah kapor ka jong chairman badan buram iba in existing mentai chairman ba jong iba pension kaladon ka regulation ha ka to kapor mo ka ba ka regulation da ka Meghalaya Architect Forum te bat kani kay seriya mega mudai bylaws but laibor ikiram bashnam ba lai permission yakini ki kacha construction tingas ko banong hangi kindiat ba nakaliang ka jong ka isi banchin khia bha ba undai ban ya ding kan ka ba ka town committee ban permission mo ya ban ya permission ikini ki bylaws ki ba bat ka KHDC ro ba kan la banai dilade khamtam ikini ki special kalong kini ki permission habede ikini ki buildings ki bade ki school ki hospital director
te nakaliang ka jonga ro hangi kendiat ngakwa ba nakaliang ka isi kan shin khia bha ba kanumban kanu ka konflik namamdi ban syekmen tang balayo haladi ndai haban lang ki bab pe bnya ba kanu monra kanu ka jing susi kanu monra kanu ka banbo jinge khamtam ya ki local se ki ba hi te nakaliang ka jonga ngakermen ba nakaliang ka jong ka isi ba nakaliang ka jong yam in charge ka ba in dalang thara ka ba in da pe bnya but banwanra eke manis yeki problems jong ki padba kaba kilama baro shi kata posnem bleshibon Mr. Chairman sir ngarung ngayeng ban kershan ya kini motion belawan ra ada leader of opposition iba alam prang bela MDC nang tay na pang dingay kaba yang that this House do now discuss the building bylaws of the Council operational within the scheduled area. Te katkung kajing smotu jonga kalong ba ya ka building bylaws kalong badai penterikam tanghapo ka Shillong master plan area. Te ya kani hakapor ba chairman badan burom pidang long CM jongane ka yeng ngadang long MLA batu menteri jongka sorka jelah tu kapor mila don ke meeting ke ba milai kenduk lang apa ke jengelam jong pi ya ki MDC bat apa ke jeng don lang ki senjuk ki no senchar snong ke brief new trap hau khat sau tarik u Disember arhajar khat nyo ladap ia menjur hadin balaya thai sani baya ka jing penterikam katkum ka jing dawah katkum ka jingkwa jong ki bobun balang kentup ka dis council kentup ki no senchar shnong ka brief new trap baya ka jing penterikam ya ka Megalia building bylaws hapo ka Shillong master plan area ladap IT Shaka council te kene kade ban sai kedar nomor ka to kopor ngalong menteri jong ka sarkar jela ladap penterikam ladap ban IT Shaka council ka ba mapiru pidanlang dai ladon ke jingya tai ka ba lese lada ka dis council kampat biang kita ki brio ki experts kum ki architect ki engineer kum ter bawat ka sarkar jela kala kloi kala menjur ba kanang ai ki brio na ka sarkar jela banerap ka dis council te bat ladon ka jing ai jumut ba penterikam no da ka building bylaw jong ka dis council hangto laya ter laya tai ba ka dis council kan ai no sya ka sarkar ya kata ka building bylaws jong ka council bat kan pej ba ki hab ki biang nem barokhoi kita ki bylaws bathau ka council balaban penterikam no te ngam tip menta laya la kumba sisnam siteng e te ngam tip kai ba kane ke isi kelale namar ba hadu menta bon ki pajba kidang hable shim hi ya kane ka occupancy certificate la ne kita ki building permission napo ka mudah namar kane kelawan ra bon ka kendram bon ke jingbam suthu jong ki pajba kumbala keren ki de khot menta shakhmat da ki ong ba kane ka sarkar MDA menta kaladap ong belapelak ba umdan kam syu ban sim occupancy certificate ban yo ya kita ban ring light ban ring ya ki yeng beladap thau reda ki light part kini ki department baroar ka MECL bat ka PHE ka ong ba claim ka occupancy certificate ngimla bana ya pi connection te hang ne ngam so tho ba haba ka council ka kwa ban penterikam ya kata ka building bylaws ndai hado mentapat ka i gamba upai ba ukulmar jungmut inlai cha council ne inlai cha po ka Megalia Urban Development Authority te kani kalong ge ka i ka bla bo jinge kembala keren ki dekhot ba upai ba menta umnang banle kumno da phis ngap ka god khubor ka ba kane ka sarkar kong ladap pelat
Dalai ki department kiong lada pimpa dio kata ka occupancy certificate ngimla aban ai kita ki jingtan ki jingring light ki yang joki teka bon ki jinge ki paiba tengam sotho shu haba ka council ka dawa hakitu ki snam ba kan pentre kamno ka building bylaws ndai daladap ya munjur kumbanga ong ka don ka official record haka khat sautarek u December 8,000 khatnyo haka jinge don na ka this council hapo ka jinge lam UCM tu kopor iba pencingan sim ibalong mentau chairman jokone ka yeng badon buram hapo jingdon katu katne ki MDC hot ladon ki bomdon chu tenrei UCM katu kopor balong chairman menta udon ladap menjur ban IT syaka council ka basopla kalong ba layak menta lajan sistem siteng upai ba udang sa aku umdu Dapi snap kajing keren ke sarkar, what chief minister, jom kene ke sarkar wong ba mendon kamsyo ba kinship occupancy certificate bantan light ciki yang jopi. Hindi na balai pat ciki ni ki department kiong pan kajing tho now chief minister bola pelai. Hindi hangi ka ki department nimpadio kum kata ko order ba lada pelai. Te menta ke bojinge tengah snow ba hakani ka motion nga ko aban ai kublai yo leader jong opposition hilawanda akapor ko bobiam namar ngin weng ye kane ka jing bo yo paiba haka jing bam sotho nle chno dale chepo shiki shaka sarkar ki ong lada palai dale shaki department ki ong ngim padio kum gata ko order te kamot ka pau ba kane ka sarkar kala thap yo paiba te kumolong menta ngakwa ba kane ka isi menta kan ka jingshai hato ladap weng na ya kata ka megalia building bylaws hapo kini ki jaka bangi khot kita ki Shillong master plan lane ka kata ka Shillong greater agglomeration area namar ka bo jinge paiba ka bo yu paiba a jinglongo na balai pan mantan light bantanom kiong fiklam ka occupancy certificate na muda phimla te hendai da fisngapat ka sarkar ko ong lawang tu paiba mentaun paisunu tengah snow ke ni ka motion kalawan ka por ka bobiang ka ba ka council kumbaladat menjur hau khasau tarik Desember ajar khanyo bahkan shimno ka jingkit khle lada ka ong ban shimno ban pentrei ka council to shimno pentrei no lada piong pat ban patla ban shim ai ba kanang pe ka sarkar bo paiba un shai shinu ban lei kumbalong menta upaiba tip shinu ban lei tengah snow ka bo ka jinge but ngathrai kumbala pentau buwa jong kini ka motion ngathrai yamentahi ka building bylaws ngakwa bakadai menteri kambai tang hapo ka Shillong master plan nomor da pilai cheki Shillong ki thau jongi ki don ki dor bar Shillong ki ban pentai ban khmi lenti aban pe ban khmi ban penya baik ya kata ka thawien thawsam nomor ki Shillong ki thau labu hi badai ban pelat ya ke Surakata de ban pelat ya ki Nurum kata tengah snow ngathrai yamentahi kalong ba ka council ka de ban pentrei baik kat kum kata ka order jong ka high court haka PIL bon ra tiro sing simle by ka building bylaws si de ban pentrei kam tangapo ka Shillong master plan area tendai menta ka jinge kalong ba da pisap na kalyang sarkar kiong ladabeng de lani ladabai shepo council de amsutu sutau shu te menta ngikwa ban yo ka jingshai na UCM lane UM in charge ba kai ke bashisha rekumbalong menta tunte apo operashilong jongi ki paiba dang habli sim occupancy certificate na po muda te msothu lada nado u December khanyo ladap ai ti ya kaneka kamship council balai hado menta pat ba dang habli biang sim po muda te ladon hakini ki benai ki snem baladap hado ba menteri badai pek ya ketenat urban affairs ula kawe uang baladap ai notification da ka sarkar baki council ki diban penteri kamno ya building balas timla ban soto hendai da pi sapat be time tang ni kalong ba ka council kam padan bentai habadai bat kane kaban ai ya kata ka ba ka be bat ka building balas te ka bon ka kandom kandam ka ba ngathrai ka ni ka yeng ka bobiang bangine tai no bat ban shimno karai lada ka council kan parla ban pentreiru kan penshaino sho paiba lada kala pentreiru kan penshaino sho paiba bahag bai dei bat kone ka banta
kaladai kata ladadai ke sorkaru pensyai no ladadai ke council no kan syai no tenrei ladon ke jing pen sutu bakala ba ladap weng ya ke building bylaws la pan sutu hendai ka don pat da pisngap pada po assembly ke jing keran jong minister bade pe ka kampen roi wong ba nim perla ban weng namar ba ka don ko order jong ka high court tem la ban sutu ngne ka penra ke jing kulmari upai ba hapo syabar kiong ladabeng hapo assembly kiong padabeng tekamo ma amal sutu syu tekamut menteri bade pek ya ketenat arban ya ketenat pendoisor upen sutu beklai pai ba hapo election ura wong kene notification ladabai support this council hapo assembly padwo ngimparla ban weng ya ka jeng penteri kam ke building bylaws nomor ka don ko ada jong ka high court tekane ka pen sutu beklai pai ba kadai ke ke basisha nomor pai ba jongi lesi dah tip ba dah budin ba ya ke jingya keren ke jingya tai hapo assembly khambon sen upek ye gitu bathok ke kot khubor de shimbek bagi bathok kot khubor ke de ki basisha ndai ke jing sisha kalong bau pai ba menta ukulmar te gemolong hang ne ngatrai kani ke yeng ke de ban ai ke jing shai ke bobyang ke ai kata ke notification ke belayo napok ke sarkar lada ka dam semua ban pulih ni bangi ngintip syakadar lada kata ke notification kalau ai bornem ya ke council ban penterikam ya ke building bylaws lada bam pat uru komut bangin sutu baka sarkar kala syupentame yo paiba tangba namenta for election mo tu mentala ya mentala ko masisnam tam nodo bon kene sarkar sutu sutau manu badai bandai pek ya kene ka menta handai kumba sutu ya ka building bylaws 4 weng kat kum ke jubab jong menteri bade pek ya ka tanat kampen raisor hapo assembly hau September arfulai tarik arajar khat pra wong bam 4 weng ya ka building bylaws ban penterikam ha ka Shillong master plan area ti hang ne ngong ya pi Mr Chairman sir ba ka don ke jing bam suthu ka don ke jingkul mar ha ki Shillong ki thau ha ki pai ba ka ik basisha tengi mentang ka jingya tai ke de ka wana ka por bobiang ban yo ya ka jing sisha lada laweng ru bantip lada 4 weng ru kani ka yeng kan pensyai bat lada pen la IT ban penterikam no da council ru bukan syai lada dang penterikam ka sarkar jela lembaga tanat urban affairs ru lembaga muda man syai no dai mentau pai ba yo kendu hijinge nomor habalaya ong balalai laya thau yeng bedut nomor balai pan mantan lai pat di department kiong ngimla banai klem monra kita kio ke pensi certificate te ngasngau ban nalor syabar Shillong master plan ngaso 4 dan kamban penteri ya kane ka building bylaws namar ba ngatrai kidor bar Shillong jongi ki blabiang ni ki ikhtiar ban pet ba pantai habadai bagi thawien thawsam sigi Shillong ki thaw jongi kidor bar Shillong ka council kala ban kampen kam tib aibor no ya kidor bar Shillong menteri kam namar ba Mr Chairman sir ngashuong ya pi kandon ke jingdo nong ke bakrau lada ngi penterikam ya ke building bylaws sabar Shillong master plan area te kandon ke jingdo nong bakrau ki Shillong ki thaw lamba ki scheme jaka sarkar India lamba ki bobon ki scheme ke baka sarkar India nomor pitang su thaw ki tong committees lesi bobon ki jingmatoi ngila bando tengah so Mr Chairman sir nga so komen ban yo ban chimenta kani ban weng ban ai no ka jing shai shisn ai menta mano badai ba penteri kami kani lada dang penteri lada laweng ru bo pai ba on shai ndai menta sa ka jing kulma pipet don u menteri badai pe tenat pendoi u ko we ki kon khubor for election wong kani ka notification lada IT council tem sotha te ban chia penlong kam kai ya ka kamyap ka mem so kalong ka ba phikhen do thala yo pai ba te menta ni kwa ban long ban shai kadar ka dei kano ko basisha ka jingjuba jong menteri kam penroisor hapo assembly hawar pulai tarik u September araja khatpra baya ka building bylaws dang penterikam pemuda lani kata ka bau kowe shirum sheneng ke notification belada baiti sepo council te kanu ko basisha Mr Chairman sar ngi gua mentip kini ke yin te hoi ka don bun ke jinge
kabai kendo ya kene ka benta tengah sengo kadai kata baka council kan chimkhiano ba kumba anglo kumba thrang kumba dawa ki sunjuk ki nong sen shar sunong ka bri new trap ki ba ki ong ba ya kene de banaiti no sha council te menta hangni kwa ban yo jingshai hato ka this council ka KCDC kala shimtina ya kene lada kampat shim balai kampat shim lada kala shim kamot bat aino da kajing pen bana paiba bahabai dei bat kene ka banta ki paiba ken wanno shaka council te ngam da doni isu Mr. Chairman sir namar kindan ki we ki de khot ki bakwa bani shim banta tengah kerpat ya ka isi ban ai ka jubab ka bashai hakene ka yeng dorbar badon buram ka ai ka bashisha ngan bu biang ngan bambiang sosisin ka ai ka bashisha hato kumbakam umuntri kam penraisor ya ka building bylaws laweng nampat weng kata kawai kabaar hato kat kum ka jingdawa ki sunjuk nong senchar snong ka bri new trap habadon lang ki nong yalam ki CDC to por po ka jing yalam u CM ka to por u bololong menta u chairman jo kene ka yeng badon buram ban penteri kam no ka dis council hato la penteri ne pat penteri lada 4 penteri balai 4 penteri te habolong menta u paiba unit chuno unit cha council ne unit cha kemuda abai dei bakane ka banta te ita I ngakwa banyo jingshai bo paiba unum langa unum pisa shu bat num sa agajingkul mar chuno banlai te tangdai ne Mr. Chairman sir kublai shubon ba philaila dengan pengan shimenta kena motion bon ra da leader of opposition I MDC nang taina po mauplang ningai iba lamprang bla kublai shubon Ladang dan show na khot ya nakaliang jangka isi bakin pensyai halo jangka ni ka motion ke dalam ada kondisi ni po mapang tinggi. Mr. Chairman, sir, hak beningkong napan pau ya ka jik semungu ke jonga yau nongelam kaliang persyak LO, uberi MDC, ubalalong senior ba alam blak, MDC ka mau plan dingai, iba lawan ra ya kene motion, kaba ka text jongka kalong could this house do now discuss the building bylaws of the council operational within the scheduled areas unquote. Lani bagani ke yeng darbar kan ya time menta ya ki building bylaws jongka council ki batrai kam hapo upud usam jongka scheduled areas ngai kublayu ya ki kong Grace Kharpuri MDC Badan Buram na nong sken wa Ronnie V Lingdo MDC Badan Buram na Meliam ki ba lai shibmatalang bat kersyam ya kini ke motion sir kakam kabedai bat ka jurisdiction lani uput usam jong ka jing traikam yaki building bylaws kade kakam kabala penki jengut ya kari hagini gisnam ki baladap ke bakentrop ya kani ka yaki isi baladap apa jong ka council ya ka sinjuk jong ki nomsan shashnong ki dorbash nong ya ka sarkar jala ki seng bhalang bat boro kiba ngila banong ki stakeholders dan ki nong esim banta ha ka roi kapa jong kanika ri ga jongi kanika kam kalong kablong la banong kablong politically very sensitive kaba penki jumut bha bat ha ka juk kapor kala penki what ya ka Bajingrai ya ke election hakikat tu ni ki constituency kani galang ga issue ka ba lapan ki ba control ya ke constituency ka ba mupi pi mi command ki constituency ki ba hapsor but ngayang harani ka por nagal yang nagbanta jong ka isi
Badong bahaba syaba ngan jubab iki points iki mat bala raise deki members badan buram akwa ba nginbu iki ni gawai gathong bat kata kalong ba kajing thu ke jongi jogani ke debate kalong banwanra ye kajing shai om ye kajing kluit to generate light and not heat nama ngila ye kajing kluit ngila generate ha ke for election labiang tengah try hadir jong election ke labiang bagi nuat no se kajing shai namar ha ke bakut teng-teng ye don hangi teng-teng ye don assembly habang idon hangi ngikran ba kabun ka board ke ikhtiar deban ai ka council ngidan ha secretariat ngong em ke kabun ke ikhtiar deban ai ka state government te ngajarin khat ba ngalabat ye katnat urban affairs bunsnem bat kata de keju ka jikit klik ka ba iwei naki nongkren belum vocal ba nak wei kalian ba roni ru ilador yum kata jikit klik tindai habang yang hangi ngasong ngin jubab nak benda ke ko biangdu ya ke interest jong ka council ko jongi ka jak menre ko jongi bat nak ada nasno ba hak ba ningkong ya ngin bu jimut ba ke kidu kinu ki sinjam ki bangishim ai kin long nak benda ke interest shwa ko jong upat ba jongi kentup bat kham tam ya ki pat ba ki ba menta ki don hapring kajing kulmar jumut namar kidan boom ki application ya ki building application ki ba labat no don ki ba ki bank kim clear show namar ba ki shimluan ba kablong shai ha ki bank ke authority ki ban clear ya ki building permission bat kum tatter ti Mr. Chairman sir kumba piatip kajing persang hakini ki snam ki beladap nakani ka council kawai ki isi hadin kawai pat bat ki isi kaba la shim ye ka step ye ka senjam kaba khaman dur nagbanta ka building bylaws kadai hagasnam ar khatsan hakaba ka isi haka tukapor kalau notify haka sauterik ubnai bapra ar khatsan ya kawai ka notification kaba lapani bat kaba kajing temu kejongka kalong ban pensuk ya kajing yo ya ke building permission ban pentat ya ke dor jong ke permission fee kajing sngan nanta kajing yat bet jong ke proses ban clear ya ke building permission bat kumta teter tindai kai ke baja ringkhat ke banchu phai saka baladap kolong ba hakatu ko por kani ke ju ke isi hakatu ko por kalai tingkhu no bat ke sarkar jilla ke balarai baya ketai ke notification kawa pentrikam ya ke Khasi Hills Autonomous District Land Development and Building Regulation 2015 bat kunju ya ke executive order ke buat hadin kata ke bala latip kum ke United Khasi Giant Hills District Establishment of Town Committee Third Amendment Act 2015 wala notify ke khandai tarik na banyo arjar khatsan ke sarkar jala kala declare wa kalong void ab initio lani kepala yapno nadu basdang but de halor kaniye ba ke council kalawanra ya ke boypat ke amendment ahmad jogani ke house nagbenta ke jing menjur ke jongka ha ke akhundri trik nai shifau arjar khatsan but ya ke ni amendment bill kadang sakut kembe yo ya ke jing menjur jongulan ti lada pai sha ki mat ki points ki baki para members kentup yu muwa kelawan ra nasno banbu na benda kajingnya syai lang kumni kabeningkong kalong ba shisha
ba kaladon ka statement jong menteri were in charge ka urban affairs hakasnam arjar khatpra habanai September ka tarik ka bala mention dau dekat namliam honorable member ba RV Lingdo tindai ka kam kumbaga yang mentah kerai ke ba khaddu ke bang latest na kaliang jong ke sarkar jala ke kren syai bha bat ngan puli ka kumbaga long khanang ba kan penmentoi ya kenika iki members jong kenika house bakin smung thu hangu kenika kam ke bidai bat ki building bylaws kayang hagani ke klemat ke bamanta kani ke notification ke ba nongilam liang persya lalu ila keren meneh kedai kebalami hakashi tarik February arjar khat khandai bat ko on gumi notification dated Shillong the 1st February 2019 the 1st February 2019 number UAU 73/2016/part 1/59 in exercise of the powers conferred under section 1 of section 2 of the Meghalaya Town and Country Planning Act 1973 as amended, Assam Town Planning Act 1959 as adopted by Meghalaya, the government of Meghalaya is pleased to notify the following authorities for implementing the Meghalaya Building Bylaws 2011 as amended in 2015 under the Master Plan/Scheme areas. 1. Meghalaya Urban Development Authority for areas under municipal areas/scheme areas. 2. Autonomous district councils for areas excluding at number 1 above. The public desirous for applying building permissions in the areas outside municipal limits may approach either of the above authorities for obtaining their sanction of building permission, occupancy certificates, etc. Signed, Principal Secretary to the Government of Meghalaya, Urban Affairs Department. Dengan persyambat penuan yaka syaka khasi kajing pentip Shillong Shitarik Rampang Arajar Khat Khandai number UAU New Pulai /Arajar Khandriu /Benta Bengkong /Sanpu Khandai hakajing pentrikam yaki bor bala penkut daga subsection 1 jongka section Baar jongka Meghalaya Town and Country Planning Act 1973 kumbala penbaha Assam Town Planning Act 1959 bala pediang daga Meghalaya ka sarkar Meghalaya ka skobha ban pentip baki ni ki atli ki bor ki authority lapan kut bor ki ban pentrikam ya ka Meghalaya Building Bylaws arhajar khatwei kumbala amen hadu arhajar khatsan hapo ka master plan but scheme areas Baningkong Meghalaya Urban Development Authority Navunta Kishnong Kibahab Apo municipal areas but scheme areas Babaar Autonomous District Councils Navunta Ki area Kibalakno Nagatai Kibalakado Hakabaningkong Kipatba Kibaangut Ban apply Yaki building permission Lani Kijimbit Navunta Ban Shnaying Shnajingtai Hakishnong Shabar Jong Uput Usam Jaga Municipal Kila Banyak Kundu Ya Iwai Kawai na kita gibor Kata muda Lani Autonomous District Council Banyo Ya ka sanction Jong Ke building permission Occupancy certificate Wat kiwi-kiwi Signed Principal Secretary to the Government of Meghalaya Urban Affairs Department. Mr. Chairman sir, kani ke notification kalong syaiba bat ke kedau ya ke jingya pihak ya ke put Islam jong artli kini ki authorities harapan ai ya ke building permission
occupancy certificate bat ki bai ka beningkong ka muda na benda ki area ki bahap municipal areas but scheme areas ka bamut kuntup ya kani ka bangi ong GSPA Greater Shillong Planning Area bat ru ki area ki bahap haki town committee bat ka baar ki autonomous district councils ka wini ki mat ka ba agitate ka ba penwit ya kajing mut jing perkhat jong ki members badan berom jong ka ni ying kalong ba la kani ka isi ka bamenta kat pedang ya kani ka notification kumba kalong ne ka ekastan ka jong ka Mr. Chairman sir ngakwa ban hani ba kani ka notification ka damni hakashi tarik rempang arhajar kat kendai ka bamut shisngi syaba nyau yaki vote syakani ka council ka bamenta but yakani ka council ka bamenta dang constitute haka nyau tarik jong ni ju benai February arhajar kat kendai ti bat ka jingkit klik ikam ki badan hakmat jong ka council haka jingi dai bat kani ka hang ngashim kin long kumni ka ba mingkong season pet kalong syai bala pihak ya ka jurisdiction jong ki authorities kemudian la ka jong ki autonomous district councils la ka jong hendak habangi pat ya kani ka notification ka baong ba ki pagba kila ban lek sha iway na pedang kini ki authorities nagbenta ka sanction ye ki building permission wat ki occupancy certificate kabu ya ka jingkli hani bala kani kemuan ra mo ya ka duplication lani kajing don artli ki authorities kiban kibalong parallel authorities kiba lese lara ulu applicant upan permission nakawe ke authority but umyo ananta ula ban approach ya ke authority kabaar ti kini kani da ikawe ke issue kaba kani ke isi kan hapan examine ba but mashim ngai kani ke assurance ba tang sudap hi kani ke budget session ke bamenta ngenyo ban yeshong ban ya tau ya wa ya bisa benya ya kani ke notification but hakanu kurkom ngin penyat syakmat ya ka ngalakran tang ya kani haka election campaign indrai ngasngong ngadi ban kran ya kani kan kham khya bangan kran ya kani haka floor jang house ban ong ba haki snam ki baladap kalau bun sin bun palat kajing tengku hapdeng jong the state government bat ki EDCs bat ngasngo kapur ka kalapoi bangin persan ban minimize ban penduna ya kani ka confrontation buat ngin penbun ya ko coordination ngin persan banyak penduk om banyak tengku kabaar awak kedan kejing sisa ba sabar jong ke municipal areas but ki scheme areas kanong kejing pendik kanong kejing ban ya ki ya kayo kokot jong ki nong kendong lada ngin kinahap ban apply saya ki building permissions nak benta ki yeng ki sem ki baki kishna hendak ngakwaru wan pasyap haka jingmut jong ki dekot jong ni ki yeng bakum bakalong benta ka megle ka state ka juni kam de shu ka bangi shu ang ba haka we kaliang kidon gisar haka we kaliang kidong kendong boleh ngong kata namar hakini ki snam shipau khatsan snam ni ya kat tu kat ni ki factors
ki ba wan ha ka jing dei bat ka jing roi jing san jong ki sor ki jongi kawai kadai ka organization ka jing long sor jong ki shnong ki ba khap sor bat wat chajngai na ka sor shalom ro kum gunuksa ka mairan ka dongpo ka baar ka dan ka cross migration ha ka ba ki bri na sor ki le shakinong kendong bat ki bri nanong kendong ki wan rum shasor cross migration ka balai ka dan ka industrialization inamla ban lem ne kani ba ki industrial unit ki jongi kila nang san kila nang ni haki areas ki bahap ki bajengai na ka sor shalom bat ki bahap hapo jong uput usam jong ke district council jong ki district council ka basau ki mining activities ka jing ti ki marpo khandau ka bala penlong ya ka jing ni jong ki high rise building haki ni ki mining areas ka san tourism MDC buram na meliam menin idang yaitu hani ba kadang gajing persang menchna ya ka resort hakajat jong lum shalom mo te kani ka area ka ba lashim ka diga scheduled area shabar jong ka municipal limits te ka tourism menta kanang expand kanang yar am shu hasar hene shabar ki guest house ki resort ki homestay kunta terter ki ba kimdai shu kai wei ka ying trap lani ka wei ka asam type building hende ki plan jong ki dei ki high rise balai saumala hato don kam ne am ban regulate kita lani ngin ong ba namar kini ki dei shabar jong municipal but scheme areas ngin i kan jakat baja balarangi i baja baja khamdam ba pek bujngo hatongi i ne am yaki padba ki nongkendong ko jungi ki baduk ki basitam ki bakardu bakin long at the mercy jong ki hespa ki bala ban invest have ke sector kum ke tourism shubu mandau bri usna ka resort dakaba kabal lai saw mala bab ke pendu no ya ka rep karyan ke pendu no ya ka regionally jong ki marjan ki badai ki nongkendong hato don manu ki authorities ki ban pek ya kata hato gila ban i ya kata jingkit kli ha ka dor basnong ke ek expertise ke badan ke ki dor basnong ki jongi daga buburam ni ki ke ek expertise semar kini ki traditional institutions what ki traditional institutions kim patlong well equipped bakin don laki jong ki engineering cell engineering wing bakin don laki jong ki architect tang ban certify baga khandau ha ba balasnai ka yeng kalom safe ne am building the soil test ya kataru hatola ne am ya kata jingkit kli hakidor basnong tina kata kata ngai ni don huni banya tei banya penbah bat nak kata kata kedon ke jingdon kam ke bakki ba kat kum kani ka notification ka council kanya chakmat bandan la ka jong ka bor la ka jong ka wing ka ba lani laban ong ka authority ka ba stream bat ka muda ka ban long ka ba long ka biang ba ka manpower skilled manpower ka ba ki kindon lagi jong ki engineer ki architect ki designer ki nangta ki bri ki ban pentikna ka safety जो कि बिल्डिंग pentiknaru ya ke enforcement जो कि building bylaws te hendai ka wei ka assurance ka bang snow ban ai hang ni nar benta jong ka isi kalau bang ngin pentikna ba daga ba pek ya ka yo ka kot jong ki bri ki jongi shabar jong ka municipal but scheme areas ngin pentikna ba ka door ka bangi charge nak benta jongki jintai kanong minimum rate but ba ka jiyo nong bode kanong maximum ubri ushong ha ka nu ka yeng udai ban snows kem
baga yeng kalong ka basngan ka balong safe khamtam habang isim ba ka than ke jongi pajala barok away ka hap akani ka seismic zone 5 ka ba ka jingki jumai ka ja nagpor shakapor ti kadang kajing pun snow Mr. Chairman sir bahwa ngisiu kalong kum ka bangisiu khajna henry ngasmo ba yamanta nagbenta ka bagikan hi ka safety jong ki yeng ki sam ki jongi angin sim ba kini ka fee ka ba nak kanong minimum ban pentikna ba ki kani ke agency lani ke authority ke bangi propose badmanra ya ke baga sarkar jela kala ban notify kum ya ke EDC kum ke wei na ki bor bad pentrekam ya kini ki bylaws ba kanla banyak syahmat hakakam ke jongka ti ngala persang kat balak ban jebab daga ba penhun ya ka jingku aktif jongki pada dekat jong ketiga house kawai niki point balaris da honorable member na Meliam kalong yaki jingmentoy jongki town committees na syukwa mahangi ban pentip hangi ba ngidan nyau teliki town committees but kawai nak jing mentoy kiba kawai ni town committees kalayo hagisnam arjar khandai arjar pra khandai traktor menwa ngabat kumu menteri in charge urban affairs kolomba kilayo ru ya ki scheme nagnega JNM URM Jawahar Nehru National Urban Renewal Mission nagbenta ki sorrit but kawai ni kita ki sorrit kan nongpo kalayo ya ka scheme kawai dei but ka waste disposal scheme master drainage plan the shopping complex tang haipor ibasis nem duna ti dan bambiang hari ni kepor terba akublai ya ULU bat ki dekat relation benta hari ni ke motion baga thong jong ni ke isi kalau ban pentikna bangin la ban pendek penrenti penjanai ya kejing don kam ban don no ya ki building bylaws bat ke authority ke batmai nagani ke council sabar haki area ki badai sabar jong ke municipal but scheme areas but nagbenta kani ke kam panlang ya kejing trading cup kejing ajumut lang kejing aibor lang jong boro ki dekat jong kani yin kenang bangin pentikna ba hakapor ke ba limkot do imna banwanra ya kejing kala ha kabaidai bat kejing angut kijong gi pagba banyo ya kejing ada ke ba ke 6 schedule kala kular ini banginom ngat hakata kejing tombor hakian kiba perking jaga sorka haga joko kuar daga bu hakboi pat kalian ya kejing don kam nak benda kejing singan kejing itanan kejing ada nak kejing tombor nak ki jing ni jong kejing tai kiba kumbang ala kedau kimi minta amdei hasor dari khamtam shanong kedong ba kini kejing tai kiba ni khamtam haga tourism sector kinom ya tengku bat ke interest jong ki nong rep bat ki nong bala bat ki pat ki nong kamai haki nong ki jongi dagi ni ki kentin boleh shiboni fi Simit kublai bapol ke ngayo khandet ge tuga jimpun sha ge jompi tena shu kwa aban pasat saki
show leader of opposition uba wanga igni motion bapi snow kumo halo jongine ngasukwa khandet bapin yojisha. Mr. Chairman sir, Mesinya ka suki kung panel chairman report. Halo ni ke Jiwaraja di mission ngayo aji presiden dan yang in charge. Tinggal saya kata ni tempat kita kiba kibenta kiba ngadan kam meniu aka asuran deka jitumu juga isi habade gini ka kumai la kubur syah deka jing pentumar kam tami pai ba jongi te ba pai ka ngaji presiden jongi yang in charge ila perpau ini ka building by law juga council abang ka khasils autonomous land and building regulation arja khatsan te hoet kini ka building by law juga council kala jano barba ketemu jin khuk bang ba pedeng ka council ba government tiga bang kwa banda yo ka kemal mereka asuran dekat jing penpau yang juga isi kalau bah hatu ka kemulau mereka isi kedon jitu yang ban penciim yang petikan ini ka khasils autonomous land and building regulation jung ada khatsan tiga wiper kemulau bah hoi mereka jingat capur laidon kam ban tiala kam lakadi sabar jung kini ke kibahap orang muda lagi nak kedong ni kedik kom saya ngaruh aku boleh tabat apa ini ke regulation juga council ni kebiang bah bat kalau kedor macam iki pai bajungi ini ke tiaswa babi dalam janji semua pertikan ni tiaswa ban pertikan ni kan ngaswa bah kan bah bang ina pensaswas ki pai ba jongi nomor ba nila experience nak por badep nak liang jongi yang charge juga professional tax tiada dia ke ba katkum ka lalu nak ag juga council ba kini untuk ki hapsil hari ni ki professional job ki kadang ngejing batan ke isi ban siu khajana kabrestin cisnam ye ginong kayi noksong you po you do hari laki pai ba mau na sedi te nomor ba kumbakalong hawat kan rekam ban pustu ibri jungi marba tara kalung ji kedet tara kawan seru bini ka jitumu ji si ban ban ini no ji si bom dei kajraru te ta long jing kwa bani ojing sha junga te ka ba kham na kwa ban dai yo ka jiktik na leng yem in charge ban muram ba hatu ketika nomor ba banyak pai ya link badur juga muda ti kau raji Asian dari ba ngin pen tekam biang ngin thaglak ti berperikam mereka building regulation ba le ka isi apor kejelan jungi i cemam rembrom bilong siam tok por ban perikam mereka building badur juga council di tailung jingi wajib siangnya cuma Mr. Chairman, Mr. Chairman, sashisin ngai kublai ya LU namanta kini ki atli kimat kiba i lara biang mentan ban benrap ya ka submission ke jong ine kaba ningkong kabedei bat ke kastan jong gani ke isi kaba menta ha ka jingedei bat kani ka notification lani ka regulation
Regulation Khasi Hills Autonomous District Land Development and Building Regulation 2015. Ya kepala notify ke South Rik ubnai bapra arajar khatsan. Let's say nak jubab ke jonga mentan kancai baki ladon du ki aspek ki batamai ki lane ki phang ki batamai ki ba yadai ba kejindon kamban regulate ya kejingni jong ki jingtei bat ki yeng ki sem haki autonomous lane schedule areas bat na kata kadau ke kamram jong kani ke isi ke pemerintah kalong ba kan re-examine ya kani ke regulation ar-hajar katsan kenang ba lada kadang don ke scope ban penbaha ban penjanai syusyu ya ka kandai ka jing persang jongi ban lek komta ka baar hak jing dai pat bat ki building fees lane ka jing siu na benta ki building application fees kumanga assure mene ngin sim ya ka skill jong ka ngin sim ya ka skill jong ka economy ka jing long jong ka yok ka kot ka jong ki brio ki jongi haki schedule areas but pendekam ya kata kumanga assure na mene ba ka charge lane ka fee ka ba ngin charge kan long minimum but ban le kata ngan pentikenaru bahkan don kajing ya merging mud hapadeng boro ar liang ke treasury bat ke opposition kenang ba haka bakat du kadi bandon ke consensus kajing baik lang jong ke house namar ba ban create ya ke bakum ke authority bat ban wanda ya ke regulation ke ba long full proof ke bam dan cuk kajing duna bat ke long janai nadong sedong ke don kam ya kajing selok kaba samha kani ka EC in fact kapeng ar kiliang ke treasury bat kaliang persya di hakaji idai pat bat kani kamat kaba ngin consult lang yo pajba ngangas ngo ba ni hangi boro ngiwan boro ar kundai ngut ki MDC ngiwan da kamandit ke jong pajba di ngin pendon kam ya ka jing champang ke jongi ya ke ikhtiar bala ai hangi bat ngasngau ba da ka balik kemta bat pemjuk ru da ka ba ya selok lang let's say bat ki senjuk jongki rangba snong ngin la haju sisial kala di si beji tamangan pendap no hadin bang yo ya kene ka process of consultation bat ka liang persya ngin petikenaru ba ngin take on board ya ki wegwi pada ki stakeholders kum ki bala yo mene disenjuk nong sehat snong bat ki kenang bangin kena ba kandon ka unanimity ka dinge baik lang bat ba sisian bangai pin baik kumta ya kene gue ka chapter ka bidai bat ki building bylaws bat ka jurisdiction jong ka muda bat ka KHADC ngilak ban penlong ka close chapter hadin jong kene ka jinga selok Kandidat Mr. Chairman syukwa ai clarification na uyam dan buram dekat kum ke notification kamot ladap ai sya council ban pentrai ya ke building bylaws Sabar municipal area hato mentang akwa ban tip na uyam dan buram aba pentrai ya ke building bylaws Sabar municipal area kamot hapo ka jurisdiction jong KCDC pi pentrai kam ke building bylaws jong ke mudane jong ke council bat kawai ke cingkeli ke long ba hato la hi kicaka bahap Sabar municipal area kum kita ki scheme areas ki schedule areas dang hapsiu nem ke labor cess Mr. Chairman sungan ban biang ya kini keju bahadin jong ka jingmi jong kani ke notification kabaringkong shwa kalong ba ngin poj ya kani kaliang ka baong ba ki applicants ki pajba kilaban approach either of the above authorities. Kata lupa kalau adon scope